wabarakatuh. Tabe meloka paisengangi asaku rirupata pada tahu ia naritu aleku dia sembulan dari. Sinina surat-suratku engka mangkalingai relena ia waktuku maminasa paletukangi sedi dua telu kareba ugi ada di tujuna kondisina kantor Balikjas. Ya yang kakak di lingkungan kantor Balikjas atau Barik Sereal. Nah, ya na diasa kantor Balikjas, mega popo mamelo, nadek tuh dilupai patung warle. Di bagian dulu nih mega tanda tangan warle. Nah, di koin katodo gudang warle, di koni lesi ditaruh warle. Nah, di wirina katodo pada darat-darat warle. Nah, di koin katodo empang-empang. Nah, di Balikjas katodo lapangan golo, di koni tole si cule-cule golo nako arwengi. Ya na diasa lingkungan na Balikjas atau Barik Sereal. Oniro kupaletukannya di kondisina kantor Balikjas. Mamuare aleku mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.